Imali smo do sad 3 okupljanja, lani smo preskočili. To mi je tako drago, to sam tako zguštano odradio, znaš. Nije lako bilo sakupi sve, neki kontakt su se i pogubili, onda smo otvorili neku grupu, pa smo se povezali, znaš, pa je svaki ima broj od nekoga. To je postala sad tradicija, nećemo od toga odustati. Mi se i danas vidimo, prošlo od toga 25-30 godina, kako kome. Mi smo ljudi koji se rijetko viđamo, međutim, taj jedan osjećaj naspram kolegi kojeg vidite rijetko i povremeno, uvijek je isto kada ste na položaju jučer. To su jedne niti koje su praktički neraskidive. Prvo mladost ta koju baš niko ne ima povjerenja dovoljno. Jedan put je uskočila u prvi plan. Neko se morao boriti protiv tih čupavaca, protiv tih četnika, tuđ, barikade, te stvari. Napod je izdigla se ta generacija mladih ljudi koja je pretežno gledala te filmove Vijetnamu, nosila pločice kao što su nosili ti američki vojnici. Sve je to bilo nestvarno onda, međutim naput je postala stvarnost. Sudjelovanje u obrani domovine je bilo na neki način samo nastavak onoga što smo radili, govorili, pivali na utakmicama, bar ja u toj drugoj polovini 80-ih. Utakmica između Partizana i Hajduka nije završena i pitanje je hoće li uopće biti završena. Prekinuta je u 20. minuti drugog poluvremena kada su dva mladi navijači Hajduka, takozvane Torcide, provalili na teren. Prije nekoliko trenutaka skinuli su jugoslavensku zastavu. Poštovani gledalci, kamera evo sama pokazuje, na kraju su navijači zapalili jugoslavensku zastavu. Bio je jedan zastavnik, mislim da se zvao Paunović. Onda bi on nas postrojao, onda bi rekao, ko ne želi služiti u vojsku može slobodno iz stroja istupiti. Odlože oružje i može ići, znaš, ko će mu vjerovati, razumiješ, to je, istupilo bi nas dosta, ali, Težili smo o tome da izađemo iza te željezne zavjese, da se vratimo u onaj svijet kojem pripadamo, zapadni svijet, zapadnu civilizaciju, to je nama bilo prirodno, nije nam bilo prirodno da budemo u nekakvom komunizmu. Navečer sam uspio nagovoriti ovoga iz Sinja i taj momak što je bio iz Valpova, da pokušamo pobići iz vojske. I nas trojica priko ograde, negdje oko 3 sata ujutro, sad to ima 4 km do Bihaća. I onda kad se došao u Resnik, onda sam poslao razglednice, znači gori Paunoviću, kao Resnik, more, hotel, moja nova vojarna, znaš, Skoko je dobio zadaću da formira izvidnički vod koji je i formirao i radila se obuka u Resniku, radila se obuka po Kozjaku, po okolnim brdima. Tada se to radilo skoro pa u ilegali skrivečki jer rat je tek počinjao. Po dolasku u brigadu ja nosim odoru MUP-a i tada me Ante Kotromanović susretne ispred restorana u Resniku i pita di si dobija, koji si dobija raspored. Ja govorim 3. satniju, tada je bila ta prva bojna i govori on ti ideš s nama u interventni vod. I ja dođem tamo, tada upoznam prvi put zapovjednika interventnog voda, pokojnog Gorana Kliškića. On je od početka imao neku viziju, neke super ekipe koja bi trebala raditi opasne zadatke, baš one specijalne namjene. Te momke je samo trebalo uputiti. Kako vam ja rekao, ljudi s ovog prostora su došli na pola školovani. A to je meni objasnio jedan
čovjek koji je pokojni sad, za koji ja kažem da je ovako dijamant u glavi, on je rekao da ne bi mijenjao jednog našeg čovjeka sa ovoga krša za 10 američkih specijalaca. Onda su ga ljudi pitali zašto. Kaže on, Amerikanac je prijavio se u tu vojnu školu i on je tamo naučen šta će i kako će. A naš čovjek od rođenja je, da oprostite na izrazu, morao nekoga zajebati da bi preživio. I vaš odnos prema njima, vaš afinitet treba biti takav da vi tu njegovu volju za time usmjerite prema protivniku. Nema tu naoružanja nekog velikog, nema tu nekoga strašnog znanja vojnoga, ali je ogromno jedno srce. Prošli smo te obuke priko ovih Argentinaca, sad to, tako smo tu dosta naučili od nekim tim ratovanjima i baratanju uopće s eksplozivom i postavljanjem toga svega. Nije ona fizički bila napora, nego baš te naučilo i kretanja i osnove neke stvari što moraš znati. Ono što ne možeš naučiti u romanima kaubojskim, jer to ne je bilo da si uvijek usjeni, da se ne vidiš, da nisi vidljiv. To je bilo najosnovnije. Nije bilo ni tenkova, nije bilo ni topova, nije bilo puno toga. Nego ili si ima cojones ili nisi ima cojones. To. Mi svaki dan prolazimo kroz linije, znaš, ideš tamo, ideš izviđanje, ideš napraviti diverziju, ideš ovo, znaš. Ne čekaš da ti dođe na kućni prag, nego ideš prema neprijatelju, ideš u susret neprijatelju da ga zaustaviš, da ga spriječiš da dođe i da ugrozi ono što voliš, ono što ti je najbitnije. Išli smo ispred drugih, vidi šta se događa, doći blizu njih, javiti našima dokle se može doći, koje položaje, di, kakva je konfiguracija terena, šta se može. Ima ljudi koji to mogu, ima ljudi koji to ne mogu. Ima ljudi koji mogu proći iza linija. Ne pokušavati izazvati nekakve sukobe, nego moraš otići da obavi zadaću. Vrati se isto kraj tih linija i proći kroz tu rupu, a ruka ti je na obaraču non stop i misliš šta sad, ja ne bi ovdje, ali ne smiješ. Tijekom izviđanja jedna od glavnih stvari vam je prikupiti podatke, ali isto tako ostati neotkriven i ne ulaziti u borbena djelovanja. Ako ste već prisiljeni, onda ne prihvatati otvorenu borbu, nego se izvući čim prije. Tamo mislim 24.5.7. je došla zapovjedka da se ide za Kruševo. Krenuli smo na te terene od Kruševa u 7. mjesecu 1991. kao prethodnica brigade, mi smo išli u izviđanje. Nije se moglo doći tada putem jer je već četnici zauzeli tamo Karin i onaj dio. Tako da se nije moglo, onda se tu preko kanala pribacivalo tim brodicama. Transportirali se brodovima iz Novigrada u Kruševo, ribaricama, trajektima, na razne načine. I tada su već počele prve borbe i to su prve borbe 4. gardijske brigade. Uglavnom, mi izvidnici smo imali jedno od značajnijih zadaća izviđanja, osmatranja, lociranja neprijatelja. Često smo radili i diverzanske akcije. U Kruševo sam došao, čini mi se, oko 1.8., 3.8. tu negdje. Prvih 10-15 dana nisam imao pušku. Onda su došli stari Thompsoni. Dobio sam Thompson i 60 metaka. A svi znaju, ko znaju šta je Thompson, Thompson ne može pogoditi auto na 15 metara. A ja sam mislio kad sam dobio Thompsona, evo idemo na Beograd s tim 60 metaka. Taki je voljni moment bio kod nas, tako je ludilo bilo kod nas. Prvi taj teren, to je bilo toliko intenzivno da sam ja gore, na primjer, to je moje osobno iskustvo. Ja sam se zaklinjao i molio Boga samo da preživim taj prvi teren i da ću, kad dođem u Resnik, da ću ljubiti asfalt doli. Čim izađemo iz autobusa. Tako se je dogodilo. Prvi teren, to ti najviše ostavi neki utisak, razumiješ, i ti ljudi, te patnje i to, I koliko su ti ljudi tada, poslije si mogla doći bilo koje mjesto, znaš, nisi nikad vidio takvu prisnost s tim ljudima, znaš, ko tada u Kruševu, Dobijamo informaciju u Splitu kad smo se trebali vraćati, da je povukla se vojska, nije se mogla držati, jer su pale Jesenice, pa ostali bi zarobljeni i onda ko zna koliko bi ljudi izginulo da nisu odlučili dobro zapovjedništvo 4. gardijske brigade da se izvučemo. A da su oni govorili, znaš, da ćemo se mi održali, jednostavno si bija u jednom, znaš, okruženju gdje ti nisi imao nikakvih maneva, nisi ništa tu. Moga se jedno čuvati
6-7 sela sa tim starim ljudima i ti, znaš, to je ono... Interesantno je recimo da su se izvidnici zadnji izvukli iz Kruševa kad se cijela brigada izvukla, a nakon što je bila odsječena u okruženju jer se specijalna policija zadarska povukla preko Masličkog mosta, a mi smo u Kruševu ostali u okruženju. Onda smo mi izvidnici ostali iza cijele brigade štititi Ostupnicu i nakon par dana, 13.9., 12.9. smo se mi izvukli preko Novigrada sa gliserima za Zadar. Najprije nije bilo toliko ni iskustva, nije bilo ni opreme, svemu smo oskudijevali. S tim da smo bili u boljim pozicijama, recimo, nego što je Vukovar. Mi smo imali uvijek neku mogućnost za nekakav manevar, za nešto, za izvući se tako. Ovi gore nisu imali slični mogućnosti. Interventni vod tada se razdvojio na 2 voda, vrlo važna činjenica, gdje je osnovan diverzanski vod i tada pokojni Goran Kliškić preuzima diverzanski vod. Znači nema odmora, nego odmah do obuka, pa bi išli planinu, gore planinarsku obuku, pa smo imali borbenu obuku ovdje, borbene vještine, džikundo, jer dosta je bilo boraca, pokojni Kliškić je bio, na primjer, tekvando vrstan, bio trenirao u klubu prije toga i još par naših suboraca koji su bili u tom borilačkim vještinama, tako da smo svi sebe nadograđivali, oni koji nisu znali. Da se vratimo u temelje, znači izvidnički, diverzanski, antidiverzanski vodove, oni su uvijek sudjelovali u pripremama akcija i dobivali najdelikatnije zadaće, zadatke, pravce djelovanja u akciji, tako da radili dupli posao. Sve smo mi to prolazili nekako, ja ne znam kako je to bilo, odlazili, dolazili put Zadra i Splita, to je, ne znam, sampas jedan veliki, ludilo, nije te plaše, nisi se mogao prepasti od ničega, ja ne znam šta bi te mogao prepasti. Nego uvijek se traže neko rješenje, malo je strah, ali idemo. Dakle, na nas su napadale postrojbe JNA sa tenkovima u razvijenim formacijama. Bili su puno brojniji od njih, bili su u biti na samom ulazu u Zadar. Međutim, pošalje nas gore general Jelić i ovim riječima, znači to je istina, znači idite gore i ako treba svi izginite. Ali taj, kao Bili Brig, ne smije pas njima u ruke. I nas 9 na terenu, ajme majko. Nije panika, nego idemo zauzeti najbolji položaj. I bio jedan mali brijeg tu i mi smo izašli odmah tu gore na taj brijeg i počeli smo tući po njima, po četnicima. Samo da im damo da znanje da smo mi tu. Iza ovakvog kamena sam ja stajao, ja sam cijeli se sakrio iza, evo, olike kamenčić bio na toj travi, ja sam se sakrio iza njega i kad ti padaju oni komadići trave po licu, sva ta obuka i sva tvoja priča i sve tvoje hrvatstvo i junaštvo u tom momentu, mili Bože, izvuci me. Neću više majke mi, samo da ostanem živ. Nakon 3-4 sata kako smo bili tamo, dolazi Zvona Salović i ekipa izvidnika dolaze nam u pomoć. I mi smo i de facto ispriječili da uđu u Zadar. To je bila pa skoro pa odsudna obrana grada Zadar. Odluka državnog vrha da se očisti jug, pošto su oni tu najviše stiskali, bili najagresivniji. Poslana je brigada i onda je tu u biti prvi put brigada četvrta bila zajedno. Dole su četnici Srbi radili proboj dosta jak prema Neumu, prema Metkoviću. Tada je već se razmišljanje bilo, znači idite doli na Lopud, organizirajte obranu na Lopudu, jer se nije znalo će li pasti Dubrovnik ili će ostati. Brigadni diverzanti su prvi došli na jug od pokojnog Kliškića. Mi smo odmah nakon toga došli smo doli 23. ili 24. u noći i tad smo već saznali da su 4 ili 5 brigadnih diverzanata kada su nestali. Svi nestali, to je bila naša postrojba. Kasnije sam tek saznao u rekonstrukciji da su oni išli sa gliserom napast raketnu topovnjaču negdje dole oko Elafitski, oni otoci ispred Dubrovnika. I tad su nestala 3 Argentinaca. To su Argentinci što su bili kod nas. Oni su bili nama instruktori, pa nisu više htjeli biti instruktori, nego su
htjeli ići s nama na teren. I tad, gledajući topografske karte, gdje bi bilo najbolje za vidjeti, za osmotriti šta se događa uopće u području Slanoga, Čepikuća i u tom dijelu, vidjeli smo da je Tmor najveće brdo u tom području. Pitali smo zapovjedništvo ko je gore, oni nisu bili sigurni da li su gori naši ili četnici. I mi smo 26.10. ujutro išli se penjati na Tmor. Ne bi nikad rekli, ne možemo mi to raditi. To se nije dogodilo. Znači, dobiješ zadaću, ideš. Došli smo blizu malog Tmora, njima na jedno par 100 metara od njih, s tim da su četnici onda interesantno imali su one kape ovako, partizanke, ne znam kako bi ih drugčije zvao. I kroz kanočale smo vidjeli da imaju te kape, ali bile su maskirne uniforme, nismo bili sigurni da nije možda rezervni sastav policije. Kaže Đole, nema vidi samo koji su. Nakon nekog vremena čuje se ruke uviz, ne mrdaj, njegov glas, nakon toga čuju se jedna ručna bomba, nakon po minutu druga ručna bomba i tajac. I sad prolazi neko vrijeme, možda pola sata, 40 minuti, nema Đole. I kaže, zvone Asanović, idem ja gori prema njima. Od svih nas zvone Asanović je bio jako dobro spreman, uvijek nosio 500-600 metaka nazad u rancu i imao je PM-a sa preklopnim kundakom. Govorim ja gori vidi samo gdje je on, ali neću ići na onu stranu, nego ovdje gore uzbrdo. Kako je išao prema velikom tvoru Zvone Asanović, onda su ga oni vidjeli, on je vidio njih i došlo je do pucnjave. I direktno smo se potukli sa četnicima na tome vrhu. Nema Đole, ne znamo šta je s njim. Nema Zvone, čuli smo njegovu onu pucnjavu, baš ono junački. Bili smo razdvojeni, mene su malo naganjali, ja sam se izvukao. Ova druga skupina je ostala izolirana na drugom dijelu planine. Kasnije se saznalo, znači Ivicu Đolića je ubila jedna od one 2 ručne bombe. On je pokušao njih zarobiti, došao je skroz blizu njih, pokušao ih je zarobiti i nije uspio, ubili su ga sa tim ručnim bombama. To je bila prva žrtva i prvi koji poginuli brigadnih izvidnika 4. brigade. U 3. mjesec, čini mi se da je 3. mjesec 1992. godine, na Bistrini dole, ali to će kolege iz diverzantskog vonda bolje ispričati od mene, poginuo je Goran Kliškić. Ranilo je pokojnog Vucu i onda je Kliškić išao njemu pomoći i onda je treća mina i njega onda uvatila. Obojicu je. Da. I onda više se nije znalo ni ko pije, ni ko plaća. Mislim, jer nije se ništa čulo, nije se mogla mina čut. Od nevremena čuje se ono sekund prije da pada, onda je već bilo kasno i onda sam samo čuja gore skrikove, mislio sam da se zajebavaju, da su na sigurno gore u bunkeru. I on, i Ustaša, i Ive, i Čelo, svi su imali taj neki ružan predosjećaj da će biti vatreno to već. Kad ti je zapovjednik takav kao što je on bio, pokojni Goran, onda to je uvijek neki jedan level više. Ne možeš ti to sada replicirati svaki dan, nije. To malo ljudi, tako se rodi sa jednom energijom, kad priča s tobom, sa energijom kad te predvodi u borbi, sa energijom i sigurnošću kojom ti ukazuje na to da ideš, nema straje, on te vodi, on je zapovjednik, on nije onaj zapovjednik iza tebe, nego je ispred tebe. Moraš ga pratiti, jer ako ga ne pratiš ideš van. Mislim, čudo. Pokojni Goran Kliškić je heroj Domovinskog rata. I onda dolazi taj fatalni Lisac. To je jedna od prvih napadnih akcija u oslobađanju Dubrovnika. Nismo uopće imali pojma da imamo tank. Cijeli rat smo do tada ratovali bez tenkova i svi topništva i toga svega. To da se tu nešto je bilo, a to je sve mizerija šta je imala druga strana. Iz zapovjedništva dolazi kurir da hitno dođemo u zapovjedništvo, jer sam minja Franka u tom trenutku dok je on na odmoru. Tamo telefon, Franko zove, znam sve, nemam ništa govoriti, preko telefona dolazi po mene. Ja govorim, mi ćemo to odraditi, već smo pripremili sve, ne, dolazi po mene, ja hoću sudjelovati. Tu večer smo radili pripremu, to je čini mi se 18.5. 19.5. u 23 sata, u 11 navečer krećemo u akciju. Upadamo kao Indijanci, što se kaže, nema topničke pripreme, nema ničega. Zato se tu ovi ne kite
jer nisu odradili oni taj rat, nego mi pojedinci. Brdo smo osvojili, nismo upali u minsko polje. Euforija je, adrenalin, noć je, ludilo je, to je... Juriš je bio doslovno ko nas utjesti, ono, Boris Dvornik i Bata Živojinović, doslovno. Na jugu ti je najveća opasnost bila minobacač. On je bija, jer tu nema tenka. Nema tenk, raketni više bacači isto ne djeluju tu, jer puno je čuka, čukica toga stina i taj minobacač je bio rak rana. Oni su tukli sa svih strana i okolo i prilazne puteve i sve, nama smjena nije došla i oni su negdje oko 11 podne udrili kontru. I nama je došla onda obavijest da negdje 100-tinjak njih napada nas. Zapovjednik je bio Miljenko Jelić. Sad mi se tu držimo, ali ovi ne mogu se držati. I ovi ti jedan na Motorolu, znaš, Miljak, isto je bio u Torcidi aktivan. Samo sam se zatekao u jednom trenutku na vrhu brda i oko mene sa svih strana su bili četnici. Dolazi pješadija koji će i ono izmasakrirati. I u tom trenutku ja sam tražio da, naravno šapta sam, jer kako su bili na 20, 30, 50 metara kako di su bili oko mene, sa svih strana, ja sam šaptom tražio da se tuče po meni. I on traži ka topničku paljbu. Sad je bilo to interesantno, ja govorim njima da tuku na poziciju, ne znam, B21. A di si ti? Ja sam na B21. Ponovi. Ja sam na B21, tuci po B21, ali ja šapćem, jer ne mogu da me ne čuju i okolo. Nastaje muk. U jednom trenutku, u cijeloj toj našoj vezi. I u tom trenutku ide plotun i taj plotun kako je poklopio gore naš plotun, taj vrh, ja sam se sakrio među dva kamena i nakon tog jednog plotuna, čini mi se da je bio i drugi, ja sam se samo diga, nasumično počeo, imao sam zadnji okvir, još 20, imao sam G3, onaj Heckler, ostao mi je zadnji okvir sa 20 komada municije, sve ostalo sam potrošio, samo sam se diga iz tog kamena, nasumice počeo pucati oko sebe i bižno izbrdo. Dolazim tamo kod Skoke i kod generala Jelića, plaću oni, ovo mi je bilo jasno da nešto nije i znači u toj akciji gore poginuli su brigadni izvidnici Zoran Lendić, Franko Zagorčić i dvojica iz Sinjske bojne, Petar Akrap i Stanko Vukojević. I šta nas je tu najviše smetalo, mi bi po jednu čuku morali stvarati po više puta. Sutra dan, 21. je na brzinu išla se organizirati akcija da se ponovo zauzme Lisac i izvuku mrtvi. To bilo je rasprava velikih i svađa i svega, ali opet moraš ići osvojiti to ako ćemo osloboditi državu. Međutim, odmah sa brda Lisac u podnožju dole u selu Zagorac su ih oni primijetili. Išli su brigadni diverzanti i odmah 21. ujutro pogiba Draško Čalušić, a Aleksandar Armanda je ranjen. I umro je u bolnici nakon 6-7 dana. Moram reći da je to bio prvi obračun gdje je hrvatska vojska krenula u protivudar i gdje je okupator morao povlačiti se, kako se kaže, sa svim svojim potencijalima i nije mu bilo jednostavno napuštati već osvojeni dio teritorije koji je smatrao da je njegov dio teritorije. Bitka je bila žestoka, to je bio jasan indikator snage i volje i mogućnosti hrvatskog vojnika. Morali smo udarat na 10 mista prošireno da ih obezglavimo. I tu je pokojni Matijaš puno odradio. On ima tu žicu i zna je to voditi i volija nas je. On ima dice, da smo mi bili njega dica. Da nisi ekipa, puno bi toga bilo teže. Ne bi bili toliko kompaktni, ne bi mogli odrazivati zadaće, vrlo jednostavno. U 8. mjesecu je poginuo na Kopilj brdu Alfredo Lisica, koji je isto bio zapovjednik voda. Dakle, izvidnici su stalno bili zajedno sa diverzantima raspoređivani na neke opasne, teške zadatke, dubinska izviđanja, otkrivanja položaja neprijatelja, navođenja naše vatre na njih i nismo se mi štedili, a nije nas ni rat štedio. Jednostavno mi je došla ideja i stavio sam tu svoje prijatelje iz izvidničkog voda
koji su poginuli, datum pogibije i mjesto pogibije. Kad smo prošli taj jug, nismo mi dobili odmor. Nas se ovih gonjalo, ono što se kaže. Mi par godina niko nije živ vidio, ni kuće, ni matere, ni ćaće, razumiješ. Došlo je do kroničnog nedostatka ljudstva, što je bilo stradavanja od poginulih, od ranjenih, od ljudi koji su istupili iz Hrvatske vojske. Tako, ne bilo ljudi. Oni sad pričaju o milijun vojnika, 100.000, 200.000, pola milijuna. Pričaju pizdarije, ona ovako reći. Če nije bilo ljudi puno. Jako nas je malo bilo. 12. mjesec 1992. formira se po zapovjedi, odnosno po nalogu glavnog stožera, dolazi do preustroja 4. gardijske brigade. U tome preustroju iz izvidničkog diverzanskog voda formira se izvidnička satnija. Jel ima ko zainteresiran, znaš, ono je nas smo ti, ja, Ivica Rabrić-Keko i Marko Matas iz prve bojne se prijavili za tu izvidničku satniju i došli ovdje na Dračevac. Ja sam odlučio prići u tu izvidničku satniju 1.12.1992. godine, tako da sam nagovorio još dva svoja prijatelja, Alberta Žuru Žureka i Frandu Zubana Jazu, da skupa priđemo u tu satniju. I javljali su se momci, gardisti, časnici, dočasnici koji su bili istaknuti u svojim postrojbama, koji su se već dokazali i osvjedočili u borbenim djelovanjima hrabrošću, pouzdanošću, neustrašivošću i svojim uspjesima u ratu. Tu se okupilo možda nas 35, 6 i svi bojni, ono i tih prijašnjih vodova i nije puno ostalo iz prijašnjih tih vodova i diverzanata, izvidnika. Tu je bila neka jezgra, ali raznorodnih vrsta ljudi, ali su bili u većini slučajeva ljudi koji su volili domovinu, koji su znali zašto se bore. Sve je krenuo od Renata Mikelića, koji je bio prvi u izvidničkom vodu, pa je on povuka Ivana Delića Rica. Rico je povuka mene i Dulu, onda je mi povukli Andija i onda je još došao i Malac, Mateo Pleština, zvani Malac, koji je iz diverzanata došao, tako zaokružili smo nas šestorica Isklisa u izvidničkoj satniji. Satnija je već bila na određenom glasu i uglavnom su se javljali kuražniji, malo veći mangupi, s kojima se trebalo znati snaći u cijeloj toj situaciji. Sad došli su ti njih par mlađi, još u to se Marcel Dvornik i Drmić. Njih dva prijatelja su došla, a bili premladi, ono, dica. A takvi su živo, uvijek zvuji, vi ništa nasmijano, nema ko da je na bateriji, što se kaže. Pokojni Marcel je bio takav lik, Ili kao sad postoji satnija, on bi neki Semper Fi, bio u tim filmovima američke vojske, i ta znak satnije. Nije on sam učestvovao sa to, nego on je to veliki dio toga doprinio tome. Kako on poginio odmah na početku, tu Marcel kako je poginio, to smo stavili da je on to napravio. Baš kada nismo sad tili 5 ljudi, nego smo samo njega. Kako vam god to zvuči vrlo doslovno, mi smo tako u tome periodu i živjeli i radili, znači šta se stavi pred nas, nam je uvijek bila parola orlo, mi idemo to odraditi pa kako bude. Niko dođeš mangasi, kad se rekao, kad bi došli sa našim znakom, to je bilo to, razumijete. Tako da i Mištan i ostali, svi su znali, to su ti. U jednu ruku sa onima koji su ostali bilo lakše
raditi, obučavati i prenijeti im ono znanje koje čovjek ima od prije. Jel? I odmah se tu krenulo sa žestokom obukom, znači uglavnom je to bila fizička sprema i kondicija, tako da smo praktički svaki dan iz Dračevca imali hodnje gore do Mosora i natrag i svakodnevna trčanja. Napravili smo nekakvu selekciju malo, provodili obuku kroz 12. mjesec i već u prvi mjesec smo išli ispred brigade pripremati Maslenicu, uvoditi brigadu, snimati položaje. Mi smo u biti točno za 1.1., znači 3 tjedna prije akcije smo baš mi izvidnici otišli u izviđanje i na neki način pripremili teren za postrojbe koje su bile vezane za ovo naše zborno područje, za njihovo djelovanje. Znači, proveli smo 3 tjedna inkognito, neprijatelj u stvari nije ni znao, mi smo ucrtali sva minska polja, njihova kretanja, položaje, broj ljudstva i tako dalje. Često iza linije protivničke, između, stalno na nekoj izloženosti oko minskih polja i slično. Sama Maslenica obuka je išla kroz borbu, kako bi ja rekao. Uvijek je mlađi pratio starijega i u svakom slučaju od prvog do zadnjeg zapovjednika satnije koji god da je bio, svako se od njih morao dokazati ljudima da bi stekao njihovo poštovanje. Zvona Sanović je bio prvi zapovjednik, njegov zamjenik je bio Romeo Rožić, iza Romea Dava i onda iza Dave Apač do tamo zime 94, iza zime 94 sam preuzeo ja i to je to. Izvidnička satnija je tada upotrebljena na način da je se infiltrirala dan prije, noć prije u dubinu neprijateljskog pozadinu. Mi smo napali i blokirali Novigrad. Odrađivali smo te poslove, onda su nas opet razdijelili u 2 dijela. Jednu grupu je vodio Zvone tamo prema Novigradu, a meni je data ova druga grupa, s nas par, malo smo dobili nešto od domobrana, da se uvalimo iza i da idemo tamo prema Kašiću. Da uđemo iza Kulestona i Jankova, tamo iza i da kad počne ovi naši krenu u napad, da ne dozvolimo da se oni grupiraju i da se dolaze im pojačanje. Zadaća satnije je bila ovladati gradom Novigradom, tako da smo mi ujutro u jutarnjim satima podijeljeni u nekih 5 grupa, krenuli iz sela Gajine nadomak Posjedarja prema tome cilju Novigradu. I na nekih kilometara od Novigrada smo uočili njihove te prve položaje. Vidjeli smo gore na cesti da se nešto događa, vidjeli smo par tih četnika koji su sili u jednoga golfa i otišli su ća, put Novigrada, a njih 2, čini mi se, su ostala tu i spustili se dole do kuće gdje je bio taj njihov prvi položaj. Pošto sam ja nosio i tu osu koju mi je Romeo Rožić uvalio 2 dana prije, nisam ni znao kako izgleda, Zvonko Asanović, zapovjednik satnije, reka da ja ispalim jednu raketu prema tom položaju njihovom. Palio raketu i pogodim ja tu kuću. Nastalo zatišje gdje smo i mi pozivali na predaj. Međutim, oni nisu ništa odgovarali i onda normalno trebalo tu kuću i očistiti. Prvi u kuću je uletio Marcel Dvornik. On je nekako bio najnestrpljiviji. I uletio je u tu kuću on i Romeo Rožić. I nažalost čišćenjem sobe po sobu Marcel Dvornik je u toj kući poginuo. Moja grupa, znači mi kako smo ušli od ceste glavne gore u brdo, tako smo se došli do komunikacije Paljom Novigrad i mi smo sve šumom i došli smo na groblje. Nismo uopće vidjeli nikoga, znaš, jer mi smo se uvukli tamo. I onda sam, sjećam se da sam Šundovu javio poziciju
po kodnoj karti, ovo meni govori da pogledam malo bolje, znaš, ono, da budem siguran di sam, razumiješ, ono. Mi smo cijeli dan zajedno sa jednom satnijom druge pješačke bojne držali Novigrad u okruženju, blokadi, nismo dopuštali da izađu. Te četničke postrojbe bile su nekakve njihove mornaričke snage ili snage vojne policije u Novigradu. Mi smo ih uglavnom držali u blokadi, nismo im dozvoljavali da izađu iz grada, dok su naše postrojbe, druga i treća bojna, zauzimale položaj od Kašića do Novigrada. Tu je na jednom mjestu se objedinila krema Hrvatske vojske. U ovom slučaju to smo bili mi, Tigrovi i specijalna policija. I to je prvi jedini put gdje je neprijatelj doveo sve najbolje što ima iz Srbije. To je bilo zimsko doba. Znači već oko 3 ure su javili nam kada je pala podgradna Palju i da će nam se priključiti satnija druge bojne na Novigradskom groblju i da se tu taj dan zaokruživa, znači zaustavlja se linija i tu se radi obrana na groblju. I došla je satnija druge bojne, bija zapovjednik Marinko Sablić i dok se njih raspoređiva, di ćemo stati ovi nam nazad javljaju da je Palju pa ponovo da se treba izvlačiti, razumiješ? Nakon toga je došlo do protudara neprijatelja, bili smo prisiljeni se izvući. Izvidnička satnija se među zadnjima izvlačila opet pješke uz more na početne pozicije, da bi nakon 2 dana ponovo uslijedio napad naših snaga. Tada je isto bila angažirana izvidnička satnija, 4 brigade na težišnom pravcu napada opet prema Novigradu. Pogiba Tomislav Baždarić 25.1. direktno u fajtu. A momak je i sam bio iz Novigrada, znači kuća mu je tu u Novigradu i on je poginio u neprijateljskoj zasjedi u tome selu Narančić. Teško je danas prenijeti ljudima taj osjećaj je tu povezano. Znači vi niste samo vezani među 100 ljudi iz satnije, među 300 u bojni, nego vi ste vezani praktički 24-48 sati sa 2, 3 ili 4 kolege gdje ste po 5, 10 ili 12 km u neprijateljskoj pozadini. Satnija je najviše odradila kad smo mi brigada osvojila sve to što je trebalo osvojiti dokle smo smili ići. Mogli smo mi i dalje, ali nismo smili, ali bilo naređenje da moramo tu stati. Nije Maslenica bila 2 dana, Maslenica je bila mjesec i pol dana svakodnevno, razumiješ, i njihova napadanja i njihovi diverzanata i znaš, i mi njima i oni nama, to tako da je to nekih mjesec i pol dana trajalo paka što se tiče toga. Na Maslenici ostali puni 55 dana u jednome komadu, mi ko izvidnička satnija, jer kad je brigada išla na odmor, mi smo tu ostali da uvežemo ove snage naše, znači to je došla 3. Slavonska brigada, tako da smo mi i njima bili na raspolaganju u slučaju bilo čega. I nakon 55 dana sam, prvi put se vratio kući u Sinj. I tamo mi taj dan kad smo otišli, tamo nismo došli do Zadra, malo se okupali, sredili da ćemo malo ići u grad, popiti piće, uzbuna problemi. I onda smo svi kompletno išli nazad, pada kompletna linija, rasulo, cijelo, kompletno. Pukla je linija, odlikaši, hitno, puknuće linije, hitna akcija i sjeća se kad smo ušli u kombija, svakome batak u ruci, masna ruka, u drugoj automat i Dula sida za volan i jedna jako prigodnu pjesmu je pustila da je zavrnila do kraja Highway to Hell. Tu večer smo došli do kraja linije i tu smo 3 dana stali sami, držali to dok nije već se sve to malo rekuperalo, sredilo i onda je već bilo lakše da su nas povukli poslije 3-4 dana, onda došla naši inženjerija, to je bagerima, Krsto to kupi, utvrđiva, napravi i uđimo neprobojno nešto. Cijela Hrvatska vojska je vidjela da se može oduprijeti protivniku, da možemo odraditi svoj dio posla. Žrtve koje smo tada imali, dobili, bile su jedan dio i upravo toga što postrojba kao postrojba, cijela brigada do akcije Maslenica nije zajedno djelovala.
možemo kazati baš ono ponosno da su oni doživjeli tu ne samo jedan fizički poraz, nego jedan psihološki poraz, jer praktički su vidjeli da su oni najbolji što imaju, da nam ne mogu parirati. Ali šta se tiče ovdje ovog našeg područja, do Like, ono, gore do Karlovca, sigurno je bila prekretnica, ono. Jer je tu, ono, tu su im slomljeni, tako kako se kaže, zubi, baš ono, oni su doveli sve što je valjalo, sve što su imali najbolje su doveli tu i slomilo ih se i onda je to sve poslije, mislim, išlo nekim tokom kojim je trebalo ići. Zahvaljujem svojim vojnicima, dočasnicima i časnicima, posebno 4. brigadi Splitskoj, koja je bila, kako se kaže, nosioc jednog udara i dizanja jednog morala i izvršenja tog zadatka. Maslenica je bila akcija koja je bila prva takva opsežna akcija gdje je brigada baš napadala u kombinaciji sa svime što smo imali, tenkovima, topništvom, elektronskim vodom, prisluškivanjem, u koordinaciji sa ostalim postrojbama na terenu. Kažu da je to majka svih bitaka, uglavnom. Obuka je u svakom slučaju učinila svoj dio posla, što se iz godine u godinu pokazivalo sve boljim i učinkovitijim u zadaćama koje smo izvršavali. Obuke su i dobre, razumiješ, obuke su dobre, fizička priprema, dobra minska eksplozivna sredstva, znaš, ono, neka taktika, ono, razumiješ, ali ja sve mislim, uvijek mislim i smatram i mislim da to je istina da je sve to naše srce vodilo, znaš, ono, ti se možeš nadograđivati, ali normalno iskusniji si 94. nego 91. znaš, ono, i opremljeniji si, razumiješ? Ja isto mislim, da smo mi opremljeni bili 91. kod 94. ne bi to dotrajalo ni do 92. 3. godine taj rat, razumiješ? Ovako... I u biti, ako pogledate same fotografije poginulih u Kapelici na Dračevcu, vidjet ćete one prve gdje su momci još neošišani, nezreli, vidjet ćete one koji su poginuli 95. koji su već slikani sa beretkom i vidi se razlika po samim fotografijama u ustroju kako je napredovala sama brigada, a u sklopu nje i sve postrojbe koje su se nalazile tu. Svi poginuli ljudi su kod nas, nama svima isti, normalna stvar. To su naši prijatelji, to su naši suborci, to je pijetet do poda i, kako bih rekao, respekt prema svima. To me najviše boli, zapravo svega. Hrvatska država jako malo je tih heroja izbacila. To je opet jedan putokaz svim generacijama. Herojstvo je najveći stupanj ljubavi prema domovini. Herojstvo je najveći stupanj ljubavi prema obitelji, prema prijatelju, prema svima. Kako bih rekao, to je ultima. Tu nema ničega ispod. To je najviše što može čovjek dati od sebe, svoj život za neku ideju, za nekoga. Tu gdje smo baš bili ka satnija prepoznatljivi, da je to baš bilo, čak je i Bobetko, pokojni Jankova, svi su pričali samo o nama, o tom svemu našem tome. Tako isto za poslije kad je bila Oluja, što su ovi mlađi momci koji su došli iza mene tu odradili, Tonči i ovi. Nisu mlađi, ali tako, eto, što su tu bili, odradili su to do kraja. Vidite, baš su muški posao napravili. Satnija je izmještena na prostor Livanjskog polja, gore prostor Rujana.
gdje je otpočela i akcija Zima 94, gdje je satnija aktivno sudjelovala kao i u svim tim akcijama i što se tiče gore Dinare. Znači imate gore Dinaru 2,5 metra sniga i onda smo mi danima odlazili u to Livanjsko polje preko nekih kanala, vode, minusa i lezi tu u toj vodi, čekaj. S druge strane, onda idete gore opet na Dinaru gdje su ekstremni uvjeti, gori također vršite izviđanja i djelovanja, tako da je to bilo malo zeznuto. Svi oni koji su prošli te 91., 2., 3. i kad se na Maslenici prelomilo, svi smo vidjeli kraj rata, tako da možda je Oluja je za puk, za narod bila oduševljenje, a za sve one koji su bili unutar sustava to je bilo samo slijed situacija, posljedica nečeg što je već davno prije odrađeno, kao što su bile akcije Zima na Dinaru, znači preuzimanje Dinare što su naše kolege preuzele. Tako da je Oluja samo bila šlag na tortu, što bi se reklo. Imali smo tu jednu tragediju, znači 3 dana prije Oluje, 2 u biti dana, poginio mi je zamjenik. I tu smo bili malo, ne malo, nego dobro u šoku i satnija i sve to skupa. Prilikom osvajanja toga vrha Lisina, te dominantne kvote koja je čitavu komunikaciju Livno-Grahovo držala pod kontrolom i trebala je biti u našim rukama da bi se uopće moglo i za 3 dana krenuti u tu akciju Oluja. Prilikom zauzimanja te Lisine, nažalost, izgubili smo našeg dozapovjednika satnije Josipa Markića koji je poginuo gore na toj Lisini direktno od toga četničkog metka. Po njemu je nazvan i poligon u Kninu, Josip Markić. Kad izgubiš čovjeka, to je nešto najgore, od toga se teško oporaviti, a moraš i dalje, nema tu razmišljanja sad. Tome ćeš razmišljati kad si sam ili ovako. Prije pokretanja same akcije Oluja, zapovjednik brigade je bio Damir Krstičević. Govorilo se u ulasku u Knin. Ja sam rekao da što se tiče našeg dijela posla i zadaće neće biti gotov dok ne uđemo u Srb. Jer je tamo granica Hrvatske. Normalno da ulaskom u Knin pada stožer protivnika, ali pravo oslobođenje Hrvatske jeste izlazak na hrvatske granice. Satnija je krenula sa ostalim postrojbama u tu akciju Oluja, konkretno naša zadaća nakon prođene te cijele gore Dinare pješaka. Izbili smo na Plješevicu iznad Knina, ugledali smo Knin, to je već tamo bilo svitanje. Ulazak u Knin je bio uistinu munjevit, tako da kad smo ušli unutra nismo ni bili svjesni. Oluja je bila veličanstvena, Oluja je bila konac i kraj rata u Hrvatskoj na način da smo mi tada i Krajinu i četnike i JNA porazili i oni su bili prisiljeni izvlačiti se iz Hrvatske, izlaziti, povlačiti se, bježati. Slijedilo je veličanstveno postrojavanje na rive gdje nas je dočekalo 100-200 tisuća ljudi, ne znam ni sam. Znam da je to bio veliki ponos. I onda je došla ta posljednja zadaća, kako se pokazalo, i brigade i satnije, znači akcija Južni potez, u kojoj smo dobili zadaću ovladati sa tom najvećom kvotom koja je tu bila, izdizala se iznad Mrkonjić grada. I nakon osvajanja te Lisine povukli smo se nazad. Sutra smo opet nastavili do Mrkonjić grada. To smo odradili, vratili se nazad u tu svoju bazu u Šipovo, spakovali stvari. Hvala Bogu, gubitaka u tim akcijama mi ko satnija nismo imali. Nažalost, tu je opet došla jedna tužna vijest. Izgubili smo dozapovjednika brigade, legendarnog Andriju Matijaša Pauka. To je potreslo ne samo nas, nego i cijelu brigadu i cijelu Hrvatsku, mogu reći.
moramo se svi pokloniti našim poginulim ratnicima, našim herojima, našim ljudima koji su nas zadužili, dali nam državu, da se o njoj brinemo mi koji smo preživjeli. Mi smo bili u ratu, pobijedili, doviđenja. Mi nastojimo kao i u ratu, tako i u miru dati svoj doprinos, biti korisni i društvu i sebi i obiteljima. Zna se šta smo mi napravili, zna se ko smo i što smo, kolike su naše zasluge za stvaranje Hrvatske države, kolike su naše zasluge za slobodu hrvatskog naroda. Mi smo pokazali srce i snagu i taj naš kamen dalmatinski iznjedri ljude kršne, jake, voljno da se bore za opstanak. Pa tako i u ratu smo pokazali da možemo, znamo, želimo i dali smo svoj obol sigurno nemjerljiv. Ima koja blisko? Ima. Koja?